l'hivern. E a pé ia un poc e hi havia a breixi, a cosa n'hi havia. Tot el que sortiu de l'hivern era un breixi. Després, els altres, les famílies eren almenys 1,30 o 32. Llavors a l'escola. E mon oncle che era del Vic, e a pesce alla figlia che era Tampec. E avevo, mon oncle aveva 90 anni, o 15 che morì. Era un temps de papà, que era a Pepe de la Medina, un any de més, que sí. A poi ne avevo dati, appellaven la Jean Pichou, le grandi che ti ho sposi. Ell aveva pescat de crociant ni res, era gran, venia mas, atrapava l'emur, ja t'hauré sedició per la boetal. Era un fort com un biou. A la libertà, a paese con un po' di vielli, e giovani n'hi ha per più. E hi ha pas digues più. Estic vendut, estrangers. A la libertà, abans d'arribar a la libertà, i la bordo de música pallaven. A precorrent, hi havia un gran bordo, e si le de Bellestà Cucurumpec, le que faceva la limonada, poret. Si avevo fatto un hostal, ma allora n'aveva un paquet de bestiar e tot. E tutti aquests plats com la mà, davant la porta aquí, a quan era el prat, sí. Havia la bestiar, e de polir vestes que havia, faciu le bosc, e le bestiar li faciu menjar aquí, llavors reixis, i sabes què és? Un plat que dallava un pas, i que metiu les bèsties. Appellaven un reixis a qualsati. E a pè hi havia l'hostal del Gardo, de Bellestà. Sapello, com la pella, per corrent. L'Utell. L'Utell. Ho demolit. Mi avevano un grande pasticcio. Le tipa e le Gardo avevano sotto i vesti rodets. E tutti sprati proprio, come una mano. E a qua si è piantato. Llavors què és per tu? È piantato e martì, avevo un grande morto, de 100 hectares che si chiama. Ho fatto piantare a peco. Hi havia 2 famílies que viviu. Me anàvem ai bosc, Buixolum, que faciu la terra, havia 20 o 25 bèsties. El cementeri era afogats. És afogat. Era el comune de Fogats per a l'hivern. Ma gran mai mon oncle és enterrat a Bellestà, perquè poi vengeu per nostar a Bellestà e se morì a Bellestà, ma si no a poi, ma gran mai de tot, que l'han afogat a Bellestà. Anàvem que repà a Bellestà, llavors perquè de Bologna, un satirolien pel castell. No, a Bellestà era un sol cop, perquè al Tutell davallava un sol cop al castell. Del Tutell al castell aquí hi havia un tiro, un camí, que tirava un buès. E bé, su cop a pei hi havia de les sieres, e ho que deixava un carrallo a través bosc. A l'anguiso de fer el contorn al punt del Maine. Passàvem tot dret,
sortiu a la bordo que ja van arribar a l'estar avall, que hi de sus aquí. Bixarola. Bixarolo. De la Libert che ti mettevo, mi giuro egli. Occupavo del punt del Maine, prendi la dressiero e sortís a Bixarolo. Cantero molt que cosa llisaves. Me feines de tot i passavo. E a peia poi lì bordo e poi la bordo de Cucchet. Poi Zappellino il soprannome della Bunago. Le vesi Cantonier, Gianiglio, Pierre, le Cravier, mon oncle, Laghetto, che portavo due ciunghettes. Le pigliavo Laghetto. Le Pulito, Pulito era Casagnosa pigliavo, e me la pigliavano le Pulito. Era Pulito. Le Pineu e Josep de la Paterso. E nosaltres a Menesi, pas que mon gran pare era estat a Menès, era maridat a Menès, a pell avevano gosat i morir, e la seva feta se morir. A pell, ma gran mare era veus també d'un frai de mon gran pare, e se venga a crompar a Benago. Voilà, e se marideca a ma gran mare. A la borda de la bella Serrat e i Giraut. Rampin, el Tatú, l'Elilú, l'Amant, els les barbers que pellaven, el jaquet, l'altre era el jaquet, e le mou, e a pei avevo la Rocchetto. La Rocchetto erano tutti tostoi, ma tutti avevo un. La un era un meccio che la pigliavo. E io l'armoero la Rocchetto. Io avevo l'armoero també, ero grande. A me tutti avevo un. Le pigliavo un catoi, perché ne avevo una Roccufel che se la pigliavo catoi. Era un passamento, un parent ni res, e me la pigliavo un catoi. E a pelle avevo la Bordisaibres, i Lusets, la Lua, ero sortit de New York, la Lua. Daniele, alla che vede pareri di monsieur la Loi te merdo. Ma un passe aquell, quindi sulla Lua. E a poi e Bivul che pigliaven. O dintre que gli bordes les appellaven tutti breix. La Liberta digiu són tutti breix. A Comus ero renomat a Montavé. Ero chi comaco, all'epoca aquí breixi, e noi facíem pou ai jovir, non è che eren jovenotti, noi facíem, attenzione che aquelli breix, le filles que se maridaven i facien metre la camisa l'envers, perquè la venuta era un mal, perquè si passes davant aquell te va embreixatar. A mi veritat, aquell era francès, era de la Bunago. Aquell n'era un ramballun. E bavard. A saber tu fegli, che ne faccio caricature, ne faccio ne vuoi dire che era un tipo che aveva libri, le petite Albert, che si appellavo, e le grandi Albert. Le piccole, ma le grandi Albert, treballavo il sistema. A mamma se occupava quando avevo la culico.
Sabeu un truc també. Quand uno va a comer la colico, tenia uno aquí del vecí justament, i quan passa la colico se serveix. E un altre si moric, ara faré un secret, ara se'n parla pas més, de veure així. Poc vull breixi que com que se'n parlava abans de breixis tot les un. Aleshores medité les causes de tot l'envers. Que com a tal, si tomba te preservarà, perquè l'atenció i breixo aquello. L'atenció que avevo fotut, che fu le foca aquí. Els companys en cot de giu que dins la nit vegia un munt que sortia de darrere la pendulo. Era tal, era per llibertat. Era era fill, ma era com un francès. Era sortit d'allà, se coneixia a Toro. Era un escudi a Toro, sulla Liberta allà. E alla volta si conosciu. Girau era fill, era fill. Parlava tal, attenzione, se dico, I avevo mal a les cames i vedeva passar per les tortures aquí que atrapaven, entorses de tot, a coga, per cap. Del replanc. E per la sorso dins dels prats, le ret Del Turi. Del Turi. No, mia macca, il del Turi, il re del Turi, il re del Turi, e il re che ven passar, che va als entonadors. No, il re del Turi. E a pell dins dels prats hi havia un pau de surses. L'estiu, de que ni conya puc espiar, me l'hivern hi ha un rec express també, que surt al punt. Le rec del prat per allà. Aquells surses hi havia tot l'edent. I ara se són perdudes. N'hi havia uno 15 de surses dins dels prats. I a pell se n'anava als entonadors. Les entonadors és al costat de les escumelles. Hi ha el prat, i a pell fa com un traus aquí. I llavors, el rec se'n va quedar dins. Han fet un fullo que el rec anava a l'escala sortiu. Alla era més colorit, veieu que les entonadors se van cap a l'escala. Voilà. Hi havia rebotos. L'hivern eren granyotes, al mes de febrer, març, fins janvier, febrer. Perquè hi havia gúridos a la vez. A la vez la granyota hi molaiu calmo. El món de veniu, i ara he defendut. A Rocofell, talleu que hi havia granyota i eren unos 15 que veniu a les granyotes. Se n'emportava per la setmana. Però pescava. Anda là in mare un morral. Il morral è ciò che metti ai bious, per un pas che mangio. Per un pas che mangio. Metti un morral. E alla vez n'hi ha que se'l mettiu al cat in broc e ne muntava un paquet al cop. Oh, mia viola, poi... E a poi le spelavo, avevo poi le scesce troppo grosse, avevo poi le scesce troppo grosse.
A l'estiu nosaltres que per pral les amassaven, perquè eren vellos, eren com a veure les cases, più scacco, E lai rebotos, n'hi ha che veniu, e avevo tutti un pescairi. Me ero recuperato deve le staglie un po' che veniu. Veniu pescar e pegna che se n'anavo a montagna all'estiu. E che ero rabotos, e veniu pescar rabotos. Mi hanno n'ha pas più, o piapau. Oh, quando rabotos. Nel raboto alla legna un pescavo che lì grosso, come co. E andavano andati, ero buchi le fasine, il raboto. O in verme. Io neanche la legna, uno carabeno, uno fissello e alle. Veieu parlant 50 ocells, perquè tu le mires de febrer, io per sortir, ma le portavo de tant de gent que avrò dit, a fer polític, era fora que faig men 15 o men 20, si pas, i si avevim paesi termomestres encara. Le vestes poi per sortir. Hi havia bastant de neu, menys fred. Poi per sortir. Aquell hivern anàvem a fer veure la fum per dir, perquè no es passava pel camí de Dijous, i anaven allà, eren xillens, anàvem a fer veure la fum, a Torderol. S'espai jamais gelado l'aio, perquè dins le va fons. L'aio sort ancora tu saps, hi havia de gros si fallassi, sortia d'aquí. Demoraven de dins, facin foc. Circulaven. Jo ho faig mareguer de tall, mareguer de... I jo faig morrals, també. Havien de fer per intents. Passaven les temps. Panyès era el papà que faig jo. El papà, ell s'anava dins l'estable. Era el millor. Dins l'estable. A la vegada, havia la cosina al costat. Era el millor dins l'estable. Eren 15 o 9 bèsties. Eren millor. Millor bastant de neu. Havíem vendut un vió, justament en un butxet de quillà. Li anàvem a anar a Rocafort, perquè podia venir a la Vinagua. Era per trobar... Les xassoners ho passava pas com ara, Però ben bé d'un furgón que la pellaven. Le morí. No, de quillà. Era renomat. No, ja anava allí. Podem parlar-vos. M'era tot ben gelat. No, aquí, que era com cosa, i anàvem pas, que jo deixava sí. Le maitile cadenate, la cadena, di vius, per acrociar. Se demorava hasta que havien paigans, demorava un color allí. Poi muy bien, allí estavo, poi per pelar. E quando le vuoi gelata, e puoi dire che fa freddo. Era nella boschetta, tela. Lasciasso qui e la pelavano le boschette. Allora lei non devo più, che non si mi dice sarei migliore allo star che qui. Sono un paio male, dice, tio, sa che volevo fare, non la negano peggio, dicono che non fa, erano 14 anni. Tra pelli che erano a Bezzunzures, alla granja de Sant Pierre, faccio Mendets. E l'hai fatto per sec.
era le rampiassant, e s'appellava Ingrid, Ingrid. Alla vez, i diei come co, fa bastant de fleca co, e Ingrid sorto, come prega era co, per rigolavano a tal, discutaven, che volia fer. E poi non s'anaven a fa, poi un paio de morada fuori. Llegemos la guerra de 14 a les parros i pascanyeja. I n'hi havia per tu. I mori amb monument de morts a Rocufell. I a dintre del Rocufell, a dreito aquí. I és aquí. I cada any anava. I van. I a mi anàvem passar aquí i trob dins la família. Anàvem pas trob. Mon oncle i era, ell era dins les colònies. Mon oncle. Perquè n'hi havia que eren dins les colònies, era una vall, en Tunisia o si pas. León o si le tenen les colònies. Nosaltres n'havíem pas trobat per ell. Papa era jove, i a ell demorat desabell més i que sí. Era jove, aveva 20 anys. E un tempo? Sul fronte aneu. Aneu sul fronte. I joviti, i velli se començaven n'hi havia de presoniers, n'hi havia un paquete. Si pas... Insomma, n'hi ha l'altre segon stadi, a Tatugna c'è 3 attuati, 3 farais. Garros. Del Serrat che sghignava pas. E n'hi che erano troppo giovani e gli altri erano troppo vecchi. A parte celui de Giraud, il devait être. Les deux de Giraud, Pierre et la Dolène. Cela, il doit l'avoir vu, mais ça dépend. Llegemos la guerra de 14. Aquí de Picasell, aquí jo guardava també. El bombardeo del túnel de l'escalo que deixen aquí, i el túnel. Les alemans bombardaven allà, perquè era un passo dins el bosc. Le bombardeaven aquí. La maison forestiera també la bombardeo de la ruta d'aquí allà, l'Arrabasso Capello, a prop del Vis. Le bombardeaven d'aquí. Eren números més maquisats i ja eren allà, a Picaucel. N'hi havia qualcun que venia al debut, a pell vengueu un pas plus. Ho defendeu de venir. Perquè marcava mal, li maquisaven e i xefi veniu a escoltar le poste. E sabiu tu, li missatges que diziu, sabiu que anava per la ciutat, la neit, a l'endret i tot. O le tot sabiu per quelco. E bé, la Garda Forestier era del nord, abitava a Picaucel. E poi bombardeo se mega capitale a Vinago. Ell fa que xantia de Junesso, meu frare. Fa que xantia de Junesso, que tutti c'erano malalti. Li facevo anar llevar dins d'un rec allà, era di la Bailú. E ocupava un oest, que era que ocupava un estero per junt. Ell, un estero, s'amesava a la vella boca, sabeu pas tenir un piasso, copins, i ajudàvem. Demora que se trobava més i dins, sentia Junesso. E a la vez a fer, se m'engueta Toulouse.
se salvego, perquè les aviumes ja la podrien. I d'aquí les anau portant a Alemanya, el treball obligatori a la vez. A veure si venguec, s'amagaven. I el meu frai, que era jove, s'amagaven. E per vos, que la nena se venia a dormir, voilà. Que la pas que els gendarmes i Diego no sortia pas. Un cop que venia de Trasoràs, havia trobat un vedell. Era anat que era el vedell. E Trasoràs hi ha que no tiro, que hi ha cercò de la Benago. Entenga que un brut de camions a tot a cop. A ja le ten de saltar, jo l'arribo. I s'amaguec. Eren uns alemans que muntaven, aquí ja te'n mancava un pas. Aquí ja mancava un pas. A ja le ten, ja feia un tornant, vis aquí lluny. Fa que saltar dins la terra, s'anaquen xiquen just. Aquí, camions, tratos, tant de tot. Aquí era un mancap, Aquí te mancava un pas, quella mamma che gli avevo pas per ridere. Perché tipo ti arrivavo, tenevano tutte, a Peia con un pacchetto di francesi. La Milisso? La Milisso, per le bestie, che lo donava tanto, le bestie erano i francesi che venivano requisizionati. E se ti prenevano, se volevo prendere un parell de vedals que volien guardar, a pei trobaven un brau, llevaven brau, i donaven el brau, sinó uns que li donaven els vedals que guardaven. En brau és que donaven un vedal, també. No el pagaven, no el pagaven, no pagaven. Li facia un munt. I appena anaves a la Merí no es pagava. En Pierre, l'armoire que pellaven, la pellaven l'armoire, perquè era gran. La pellaven l'armoire. El frero de Roger, és a dir, escorcava, i el meu pai donant res a la requisició. Home, marxava en res, que ho canviaven. Ho trobé un que havia pai donat res. Si me l'he pagar un paquet de caus. Ho deia, havíeu declarat que havíeu vendut un obaco a la requisició, vedels, fedes que havíeu, tot això. Tornia i ho posava els papiers. Una pas reçu. Tornia. Era un mero a la vez a Rocufell. Él era gent. Era a vez el que deia que montre-moi les papiers. Mostrar-me els papiers. Pues cap de papiers. I si podíeu agafar 20. O anava mal, no prendere la guerra o atenció. N'hi ha que ho sofert de menjar. En l'hora hi havia les paques bolint, perquè hi havia un boulanger, cucú. Havia les paques bolió, per tipus. Faceva les paques bolió. El món ne venia per tot. De gros i pas. N'hi veguejava. N'hi venec cabules, m'ho trobaré. Si pas que saludavo. A nosaltres també havien la farina blanca, perquè la moliniera després li diem portar-la llarg e un torrarem la farina, però la patrona del molí. Nosaltres menjàvem pa blanc, és a dir, menjàvem el pa negre. Si pa ebreny, i llavors tot. Era sombre,
En Rodi abbiamo Enrique Farino. Andiamo, le vacche andavano portando 50 kg di piatto, non facevano, tornavano e sai, ti pagavano tutti un anno d'argento. Andavamo a molle per sport e avevano che lo pagavano. Avevano le forme, ma passavo, ma c'era la derniera che passavo. E le scocche tutte qua, ne fa bugi. No, le cupegano, le tampegano bene. Neanche l'ho conservato. La bordeggiava là. Qui per la guerra, nosaltres passàvem pastelera. Havien de tot. Crevavano la talent, crevavano la talent. Le mundaven un carrer patanes i s'emportaven 15-20 quilos. Encara avui a que gendarme n'hi ha vacunats, les hi faríeu deixar. Les patanes, même n'hi havia que les perds, les tallos que ocupaven a la patana, s'emportaven a cop per menjar, per res. Pots contar que les camions entiers partiu. Nosaltres havíem anat a portar patanes a Montplaisir, en Dibiós, que encara hi havia neu, l'Ibiós se'n podia per sortir. En camió, hi havia un camió de Carcassonne i hi havia un xef, la brigadia de gendarmes. Ell era un mercat negre, feia un mercat negre, feia un camionat de cop, i vols dir que se n'anava un bit, La festa de Rocafort se faceva per l'11 de novembre. Mia pare que quando facevo un altro delle società. A com marxaven tutti a massa. La Benàgola, el Serrat, le Tatú, les Escomelles, la Roqueta, la Borda i Aigües. Jugaven la musica, un cop era la Benàgola, un cop ho feien al Serrat, un altre cop a la Roqueta, un altre cop a la Borda i Aigües. Meia mai damunt de l'Aibordos, que a Rocafort, perquè hi havia mai d'invitats a l'Aiborda. Din cada hostal hi havia 15 de persones a la festa, van. A l'hostal hi havia una trentena. A l'hostal hi havia totes festes. Hi havia cosins, hi havia les parents de la Libera, de mamà, de transolars, que no hi facin per la festa. I ara tot a cop n'arribava tres coses a casa cada un d'ells, per qualque invitat suplementari. Era mamà que feia la cosina. Sí que ho facin venir un jazz, de ser terme en venga aquí. 5 o 6 o 7. Com pagava la marina, donaven un xic, a pells no es pagaven. Coses que lo feien menjar. Menjaven de nosaltres, en família. Un cop era un que li feia menjar, un altre cop era un altre, seia, us entendim. Tu llavors acordeó, llavors trompeta, llavors tu. A Rocafort llavors dansar, a Solà està bé. També dansaven, totes se les canviaven. A polcar se'n feia pastot d'això, em feia pastot de polcar. Era les novel·les, llavors tinc un qualque se batiu de coscot. Minha voce de boti. Rocafort i anava a muntar més a l'època, que no havia catecisme, l'església era tot un pieno, le diumenge. Hi havia homes, e cantaven a la messa. Eren 3 o 4 de Rocafort. E donaven le passenyat, aquí, cada diumenge.
Era a Tor de Rolla també. Cada família donava un pa a Tor de Rolla. Per Carnaval facien la tornada també. Marxaven els quellos mascadi. I a els carnavals ells se mascaven en negre, se pintaven en negre. Aquella hi havia plena d'esquellos tot el tour. Aquella, a els carnavals. Les aules, les que siguin, no dutze, no. Una remassàvem, les ous, l'altra ruixar els xissots, i alle, passaven, a tot el món no hi donava. Aquí usted lo respetaba por la gran madre, era devoto. Veig que el país va mangiando, era la cosa que el país mangiando. Me empeñaba que le di vendes la pasión. Arremassaven un paquet d'ous de salsissot, nos ho vendien i facin repàs i a paella diumenge. E llogaven la musica. Le d'olio de Pasqua facien l'amoleto, me i jubi. Aquí anàvem a menjar de fora, si faciu. Aquí eren nombrosi, eren nombrosi aquí. Ma li bordi hi havia un paquet de munt. Ora studiamo di che cosa era la festa del Rocufell. Dico se andiamo pas pescant, lì sono de noi studiamo. N'hi havia que qualcun, li vius si giugnen pas ni res, No, se rispettavo li fete le vite. Un giorno che menavano le vesti al suo paese, les anavano benesi a Rocufell. E che si era l'endemà di gusto come tal. Aquelles eren pas parents, eren pigassos, les eren per derrocar. Per ocupar l'arbre, derrocaven per allà. Eren més estreites, me tallava aquelles, aquelles feien pas inusi, e a peia les altres per fer inusi. Aquell que lo que s'ho la trempaven, perquè les nus li bussi si saltaven, guanyaven afogats, oliva. Aquell li sabia fer. Però s'afustava, appena s'afustaven. La molo, quelle cose andrà limo. La molo, guarda, di quelle cose alla limo. Al bosco di quelle cose stavano in rock. E passavano in cote limo, alle Cairú, era un bloc tal, un callau, era spre, a afustava come cale, le passavas aquí in città io, era solo de millor per les piazas. La martellera, il camartello, e la Picasso hanno entrato, che mettevano sempre giù, la portavano in pas, era un Picasso, hanno un orgoglio per ferrare le scrotte. Non ero pas preoccupato, sono che tagliavo pas troppo, ero su ben perrotti. All'estavo appellavo la martellera, l'altro appellavano le camartelli. E ne potevo unire a Piasso, le anziani. Un mignac che facevo le sucche,
I podies escriure d'això, sí. Hola, perquè el pare en dus, i io ocupava sovint. A piasso nos erano stati in mezzo alla capra, ma calfessi grossi. E avevano le coppe, erano stati due uccese, due reiteri. Una cosa, una doppia, e facevano la succo, n'è un che lo faceva, occupava le scaire, e appena andava per tutto, metteva qui e venci col fei. Un caraduro l'aveva tombato, e quello non serviva, perché tutti sono poi virati, e alla vez per le stombare, tutti le capicciu capolatino, che lo a desquenso. E quando tombavo quello fatto in cima. Perché quando non ha la direzione, all'antaglio. E quando le bosche hanno rassegnato tutti i salti, un signore dei piccioni che ha fatto in cima. E che lo passo a tombacca e non sono stipati, che ha fatto in giro e tombacca e non sono passati. È stato arrivato e ne ho tombato su, neanche sono morti, ne ho fatto tombare su. Picasso era Picasso e con palei branche. E quindi questo era un pasto a plat, erano all'aire che lo montava su. E quindi questo demorava un ciccò all'aire. Ah beh, andare a Piasso. Ma mi calava il cotto, che per prendere voi. Gic, a prendere il savavo. A chi hanno avuto più vite. Oh, ma per fuoco. Le ramassavano. Da che faceva il braccio qua. E veus? E che lo contavano lo miei, li fa vedere tutto. E che lo fa mangiare, li fa vedere, e tutto. Che lo vedo c'è non per andare. Oh, ma di quei discorsi non lo miei, dipende non andavano. De cammino. Aquí partint de Maití, si éreu 4 ore. Arribaven a punto de junt d'un xantier, era l'hivern più tard. L'hivern els combeitures no pots fer res. Ara partim più tard. A peia mitjun un'ora normalment. I veus aviu l'esù, ell aviu quel giù sul cap, tutta la giornata. Era raro che li digiunissi, che rejunio come jamais. Ah no, quand anàvem al bosc, aquí, con l'anell, tu, con la premiaciun, menjàvem un pas, Depèn si muntàvem un arbre de 2 metres cúbics, un per alle veus al plat, le tiro, me pas tutti. 2 metres cúbics, ma de quelle cose mettien 2 o 3 parells que han d'haver treballat. Les que lo pasturale, pei, que a l'estiu les allargaven. Quan arramassaven, pues, una 20 d'avanço. Non ne vendien un pau. O a Rocofell. Llavors l'he fet tu, non t'ho sucat. Me guarderai l'alieno, se dic jo. A l'hivern hi portaven a carretera i vacos. O sapins, era per tu sapin, hi havia qualche pime più rare. Hi havia qualche fagiàs, n'era segavamo un po' troppi fagiàs. Alla vede che non li donavo,
que n'hi ha boquetes o catres o l'escopar. En fait, nosaltres pel foc anàvem ja. Anaven en Kerre. A cada ocupo hi havia un pou de branques, ara veig. En cotxe de la carreta ne portaguen 13 esteres. Amb brac. Era un fajàs, hi havia un caucel de 3 metres, a tal. Monia, qui l'era de vestar, se diu, vol poder prendre que val parrella, que vol que cimes a pe, cimes a tal. Llavors, no 15 no veieu més, aveig un junt anem a fer l'anell en Kerre, de les vaques, a la carreta. 13 terres porteguen. Ora, dic que no carrados. E lungo, aveva messo un cimo, che le capici davanti per poter atellare, e aveva i due strauss per poter atellare più lungo. Ora, dic che mi piace. La carretta era grosso, era la carretta del bosco. Per davallare alla venago, davallavi per tutto. Per tutto. Io mi tenevo alla tabella, le vache, da chi sei io? Am de nu vengei damunt. E llavors 6 quilòmetres, le vaques cap a l'hostal, i metió, que hi havia un xic de davallado, e metió la tabella, aveva la tabella, serrava un xic. Era un tucciut sulla tiro, che lo pas che in un cadeno, o serravo, e metti la cadena e la mettis come volís. E lei a mio fratello se ne veniva a moto, mi menare cibio a ruto, perché erano delle vacche. E mi menevo nei veus, per i veus in can, perché le vacche hi havia dos rapallus che europei feiti. E appena la venavo, montavo davanti alla porta del Pineu. Ascolta che li avevo trovato le cop, li deixava arrestar 3 o 4 minuti. Appena facevo che dire, e allora i calana. Madre, 4 lions aquelle bestia. Io avevo i veus, però avevo 5 anni. Erano terribili. La muntavo pai le vacche. Tre cestere famosi, e encara hi havia un quinzeno de fago. Le pes, les callaus, si passaves un callau, els crasat. És que se fotés un tropatge del fossat. Ma les vaques a foc, aquella va, hi havia un de trassolar i se dir, jamais havia vist un viatge a dalt. Per muntar a trassolar i que almenys 6 o 7 parells, perquè muntava per 3. O almenys se diu. Mojo, quin viatge, sí. Sí, era pagar-hi, ganyaven argent, Ganyaven a Moiano 5.000 per parell, cada jur. 5.000 francs? De més, perquè eren a forfè. Mentre tiraven, mi hanno Giuseppe ganyaven argent, aquí, ell ganyaven argent. E bé, le vesi, s'appellava Josep. Oro vivia que io. Ell aveva 60 anni, pas tot a fer, 57, 58 anni. Io ero jove, avevo 21-22 anni. Sovint avevo treballat amb de papà. Treballaven amb ell, e tot el món diu perché treballan tots i dos. E no s'entendim. Aquí ganyaven argent. Quan vengué de l'armado, passaven 9-10 anys, sabien per l'argent que ganyaven. I anaven 3 cops per setmana, de quins cops 4. Me ganyaven argent, no sabien de brullar. A Peia ja l'explotació, a la Jasso aquí, era
que s'apellava, ja la diré tu, me venderàs bé. Nos havíeu dit, havíem començat a tirar tot le funge, tot l'hivern, i treballàvem tot l'hivern, cada juny anaven. Feia bu, menys gelades, havien ja encara un bon equip. A poi prengué parells per tirar aigua per tratos encara. E donava 2.500 francs per parell. E nosaltres érem volgués anar, nos diem, jo vos dono 100.000 francs e 6 hores de treball. És el que fa les veitures. E ja n'haguem pas a un tros de treball. Noi donava le doble casa altre e feia 6 hores. L'últim, s'apellava, lo père de benestar là, de fils qui te garda. Bulbes. Ero d'Alsace. Era una societat d'Alsace i treballàvem 5 o 6 anys, fèiem rutes de tot, i ara hi ha rutes per tot, el camí mou per tot. Llavors a fer a Rocufet, a Espesel, a Belcaire Pastró, Espesel i Rocufet, anàvem a bestiar al Fieirale, no hi havia dates. Cada un mes a Peperès. De Masubi allà anàvem a bestiar, perquè allà eren tutti le vius. Les vaques, eren vaques del país, muntanyoles. De vedel, ne facevo venire le vedel. E poi avevano un suisso, che cantava per più di lei. Le donavano di lei era suisso. Sono buono le chiamano la Svizzera. E l'avevano crompata così a mon oncle, a Ginolles. E poi la vendevano a Belcaire. E a gente vestia amb pagallo en aquell vaco. Era un jugo, avevo 5 anys, 6 anys, la que l'agradàvem parlant, l'anàvem vendent. I veders li agradaven e li vendim quan ero a Punta. Avevo 3 mesi e miei, e aquelli erano buoni, erano sulla merda, e aquí la madre e gli dicevano per mangiare erbo. Non aveva vinga, scusa. Mio fratello ha comprato un paio di bios a Tarascù, le Mars, che si chiamano a Tarascù. Lui mese la foto. Lui mese. E lì menette a Tarascù, a tal, vedere, avevo detto 11 mesi. E lì encara menavo un vacco d'un de macchinone, e mi lo chivo tie, e a aquell vacco gli facevo bene. Per menare 2 vedere di Tarascù, io per rulare comunale, non si passa un passetto, io per la ruta si venga. Ci dico un po' le viose, le mie cap, la mia montagna, da che ne venne per tagliare delle scale, temme che vennero anche i viose, perché non si trovavano di verdad molto bene. Temme che vennero anche i viose, e io come venai in auto, sono giù. E tutti scuotti, temme che vennero anche i viose, era un po' per pulire le viose. Non pasturo, se tu pererai ai boschi, che lo che sei buono, perché le maitine con i cocci vios volevo poi mangiare, quando ero maitino, neanche ho trovato un duro, e la vecchia che lo sognava.
A pell l'estiu hi donaven verdura. Fazien trèfolo. La trèfolo quan era florit, i fotés un rastet de cop, que hi anava. Ferraggio també fazien. Che è la Ferraggio cibado e pesi fazien. La ferraggio lungo. E ho agafàvem verd. I ho anaven que era fresc. Per les calia soñar per anar al bosc. Segle ne fazien paio. No ria boca vellat, Parti de segle. per mulo, ordi si voleu. Cibado. Ma la cibado era pas terrible. per las galinas. Perquè la fazien tard, la fazien al mes de març. A peca que la feien de la negro, la fazien a la tardor. La cibado, a part per les gallines, Io, o ai veu i donaven pas, menjau pa i cibado rati. Era un sognat i pas que donaven un pau d'un cerdo de segundo e trazíem o cupo, que em veniu de veure, a cosa li facio tirar, I veu quello che si sono sognati, Ma già li sognavano. E tutto il mondo dice, se pas che ho fet per haver vestit tal, e le treball que ne teners. Ma pas que eren sognades. Cresta taure jubes permitió desdundar per ne fer bious de tiro. La tècnica que se'n parla ici és pos més d'actualitat. Era un bious. Es que estava un tip express. Un tip era un de masubi, un de peper, le pere de Martino, que l'apellaven. Com mai se perde ja? No, Eren del mateix. No, jo he això, les trucs aquí, que la veno, les sant circules part. Rossell. Ma li faciu sofrir. T'entens? Rossell. Russell. io, Era un vitegarini. Non staccava la gareppio. Ma non staccavo e staccavo le spalle. Perché facevo male. Le demasiadi ero più volito. E soffrivo più més. patizione. Ma poi al cap de 2 o 3 giorni passavo. All'epoca che lo faceva un anno. Crestavo. A un anno a poi dressati e al bosco. Se faccio posare la spinzos. No, all'epoca non ci stavano pas, che non hai veterinari. Va così ne avevo sceso 7 e a poi avevo vios, 2 parells de vios. E a penya va de jubi. Hi ha poques coses muntanyols, pulidi, perquè jo li seleccionava. Quan vedellaven que viu més, vegeu la forma que viu. A veure, aquell l'han agradat, han d'aquell. A veure, agradaven. A 3 anys li dreçaven, començaven. A 4 anys li facin anar al bosc. A 9 anys ne dreçari 9 parells, 10 anys, 9 parells de pitxuni. E jo avevo un vaco també. Le vesís l'avevo che sovint. Poi prendere la curvela, pagavo curvi. La curvela, pagavo le scorre come qua. Ma che non sapevo dreçar, quan són jubi, le scapai a manar. Avevano un tocador, e no pinto, ma io me ne sono già ben servito. Io me ne servivo poi della pinto. Allora che la paravo,
quan les comandavi sabiu el que havíeu a fer. El primer col le metin en un vacu e a pell el segon col li metin a masso. E les atalaven en un carreto de feines, no té per davant, un parell de cots, les metin a l'erso. Llaus i meu col su cop d'un dat. Me quero sapere, tot el món me diu, si pas escoltador. Me n'ocupava, me n'ocupava. E a poi avevano grossi, li vius de 6-7 anys, aquelli che anavo al bosc. E de quindi ne guardaven 3. Alle 3 m'adobavi del dreçar a tothom, che non le dreço, canto li dreço. Un le met un cop a dretto, un cop a gaucho. E a Calviou avevo 5 anni che le vendeia a Rubigues a Tiseiro. Desevei 1000 francs. D'un dat a tothom. Per la meva cosa tothom. Perché ne avevo posto perché ne avevo de dreçar-hi a tothom. Se poi gli avevo chiamato, ero per monunchi, arrivi a Divios e le chauffeur se me, e che cosa ti ferma qua? La farò per strambiare. Io mi romperò le bocche, ramelli e mascarella, perché avevo acabato di scalare, quando avevo acabato, e poi a cenare. Feia que eri davanti meus, la mà se les cornes, feia que dir remei e mascaret, i cal anar, com cop. Mal, aquí veus estireu, te de m'arreu com un res, a tot el món deixeu, evoluir. De la faixa que avevo parlato ai meus. Ero l'ha preso, a me l'ha battuto per la postale, ma ero più giusto. Qua, ne revengevo un po'. E la menei allà siamo nunghi, hanno aeroplato. Se parla la va. E lui, l'ho placé là. Come che ne avevo passo. Aquelli, me la fai su che avevo di parlare. Comunque, i passavi i paesamai darrere, ero il parole di papacco. Ma io quando le prendevo per fare un codul, ero anni io che avevo fatto. Ero pulito. Ma deve dire che io le vendi giusto, perché quello che ti riesco, ma qui le capo tutte e due masse. Erano per prendere il mio peso, ero un paio di vivo che erano scusi allo stato, e gli vai. Era un paio di vivo, e ricevere. Me le sostavi pas, ma se mi appruciavi, quando avevo preso una Rockefeller, de Rockefeller, avevo 4 anni, e gente di Rockefeller si dice, avevo comprato a Calviou, me ne farei per res. E perché? Vol pastillar. Le primi giorni a l'angralla amunt i a vostres parells, ell era el miei, le tipe se reculo sotto la cadena on les bate de darrere. Primi lo scienzo. Aquí a Zepai 20, Castagn, si torna a mettere in piazza. Pe Marcec. Pe 7 mesi després en un altre chantier. Me volia pastivar la cadena. Avem res. Le pinyó, res. Vas atrapar un altre mulleno. Atrapar un piccino branchetto
d'arbre escapiat, e sul garró. Sul garró han descendent. Al cap de 4 o 5 hores el tipus se fa... Ha parlat i diu, papà se diu d'això, n'hi ha prou ara. Volis sapere si a San Juan io venni bene, diu. De partit d'aquí, si è acabat. Faig jo que m'approcha d'ell, arrencavo tot. Tornai per la ciutat. E volevo partire. A tutto il mondo del Rockefeller ne revenivo quasi. E ecco, l'hai esatto. Gaiget l'appellava. L'appellava Gaiget e l'altro è Pardou. L'altro era un milandese, un pulibio, valent, sage. E aquell le paesiamo assustati. Ma aveva un parell d'avions, facevo quelle scomandate. Aveva un parell d'avions, e dressati, Dario che lo sapesse la trucca, la picca capellava. Parlavano la picca, ma con regolieri. E le così, vuol dire, erano un resego. Dario che aveva l'apparecchietto, la piantavano e non si mettevano accettati e la facevano glissare sui ginocchi. E allora, tanto, regolieri. Io la piccavo per male. Che lo martello che si prepara per piantare pinte, che le trucce prate. E avete qui. E ero la Peiro. Nella Peiro, nel cudier, che la trampava, mi metteva in cittaio, e a lei si usava, lì che lo passava sovente. Mio fratello era bu per l'altro. E per piccare, in coppa una casa così che si era trovato al bosco. E come erano della famiglia, gli andavano 5 o 6, e travagliato le maiti San Piccallà. E le audi le ravis, cadorrendo un parello, ero llum, che era la fonda della Cicciano, capellavano. Perché avevano fonda qui, e capellavano la fonda della Cicciano. Adesso della Venago, anziché le cammin, e mi avevo dei grandi vassis. E i sunt sul. E i fa veure le fedes. Appellava la fonda della Cicciano. Nella gagliusa per fare... Les bios? I bious ovacos. I bious ovacos, che lo també a festare l'amo come un cane. Era un frei che facevo come un cane. Alla molo, avevano un molo a pedale. All'epoca che lo remenava, a pecora per un molo a pedale era un migliore. L'aveva cambiato l'amo e tornavo a partire. E dicevo també di tendenza con uno che lo lleva al rivet e mi dirà ancora non so dove. Andavamo al favore comunque. Al debutto erano Marco Amic, mio anziano, e a pecora un amoroso, un mestre Catrevinzo. Cosa era una coppia, al debutto erano dei bios e quando andavi da allà mi menavi tutti un po' al giù, che sapevo pas treballavo e mi prendevano per al giù, le stiravi
Mo frei e lui non fa scaires, andava d'allò. Io ero io che tagliavo. Quindi cosa non sapevo che avevo le staupiniere in moglie. Perché l'ho fatto in giù perché facessi un trenato che poco pare qui. A me che lo che tagliassi, come tu, quando i rens, le scalò capirà, appellava una cosa di rama. E appena l'ingagionavano, la mettevano alla raspina, lo rasmassavano e facevano ingaggiù. E lo ingaggiù, noi ti appellavamo in munts, e noi ti appellavamo andando a montare. Ma l'erba un po' che ero montato, me che facevo un oraggio, era come si ero da dentro. A me faceva come caldo. Lo facevo un paio in porto così. E poi le mattina che lo dormì e la revirà e per la caricare. Un coglio avevo l'anciamero e l'umero, mi caricava d'allà tutti i plats. Avevo un pacchetto di plats naturali. Invece le sciugate ero l'armato. Invece che trovate per caffè, io dicevo, fai il caffè, e andando, bisogna arrivare la fenna. Il Salino ben per demandare per vedere, ti calana. Començai a ser el que fer. Aquí n'hi feia almenys per les I feia el lotí, saber el lotí, s'aculcava, mercar cafè a repedut, a muntar. Ell le llevava de questo, n'hi feia veure l'home, n'hi feia 2 o 3 plats al costat. Appena avevo un gran prat amunt, e se mi deia che mi caldava il prat. E n'avevo un paquet de pitxunis que no hi donec 9 remorques de feia. De l'era que avevo donat. Aquelli li d'allà tenien de demostrar, eren amics, Calvel s'apellava. Eren pai del meu partit, e feia dobar al remorco, io mi feia treball, tot el món si jo te pagarà pas. Jo me'n paguei, de l'herba que m'havia donat, me'n paguei. Perché carregavano nosaltres. Io ero per carregare, al remorco en blac, piegonat. Un cop hi carregaven 3 ores al remorco. E deien-ho, i deia a papà i a mon frare, anant per anar un carreto, anant carregat, anant començar el rec, anant carregat tot, ja ho meteguen tot. Ho hi havia trastorn nervi, més 3 hores sense restar, mon frare ne feia passar papà i feia les forcades, e la feia sort rastelava. Hi havia un tour davant de l'esquelet, el tour darrere. Poi més avançat en el plat. E portant dinàvem, era dintre i l'engar, a recular. És veritat que la portava a 4 mestres, no ho podia passar. Ne avevo dit un viatge. Que era un oliu, era la pallo
e hanno la paglia del campo. Erano nella paglia del campo. E appena mettendo su, e hanno la viglio, ma non usavo. In brocca, o appelliamo la viglio, a muscio, era un muscio. Io també non le facevano cantare in giovane, non ci insegnavano. Hai preso un nus, e voilà, e poi dirai, aspettavo un passo. E appena le agarro le scalometre, cotedette. Facevo un garbier, o appellavano un dezzè. Avevo un dezzè, ero l'uno l'altro. E voilà, cotedette, carregavano le gare, e poi per carregare, le scaricavano a tardi. Les allignava tant que possible, sí, mais en fin, perquè per carregar pell, lo passaven de la carreta. Fotent 7 o 800 de queste cose. Ma sulla carretta guadagnavo 400 e mi aveva in cop la carretta sabia. E ne mettevano 6 rengos a me. E ero un altro, montato su un roc. Ero pigliato. Si è fatto vedere. Stavo che? E quello che io pesca a me, la carne pesava, E appena la doveva nell'engar e scopava a battere. E qui che cada giorno ne portavano un carrato, 2, 3, che facevo, o allignavano. E appena a battere a lei. Allora, avanzalo. Piero, vieni. Facci un altro. Vieni. Anni avevo che facevo le tour nel volante. E poi alle pistoles la prendiamo in cioccolato. Si va perché? E faceva 6 germe dalla giornata, tutto solo, avevo un volante. E avevo le coppe. E lì segavo, ma invece avevo un paio su Piapau. Facevo Gavello, la macchina. E avevo un biglietto, un pedalo, e ho realtà veramente sfeite. Facevo la Gavello, e la che sapeva la disciana, e che l'ho bevuto per tutto. Che lo indipe che sapesse. E alla bella le savine llevavo la Gavello, per tornare a passare all'auterreny e staccavo fino a misura. Erano 5 o 6. Io sapevo la gente delle annate 50. Poi era un miglio. Andavo al debut e appena ponì. Alla ponina era un cale, era un piatto. Allora, io so che non sapevo passare la ficella, io a cosa avevo? Perché avevo cambiato la lama perché tagliesse.
La Fisseló de Lius, signò che pagava un cartello. Pagava la pelota de Fissel. La que no peixacava, perquè si no, a pell que la torna a passar. Ara Lius un facis treball, Cantarà un pià. Per batre, e le raune la mettiu sul Mondogarbo, e llavors no fent-no, que ocupava la lliu amb un cotell, e l'home que expandixó. Eren tres obries. Aquell valeu que cop, peia vol l'altre que enfielava a la presso, l'agullo, el xofür que s'ocupava del tractor. A les obreres li feien menjar. Les altres no, feien menjar que els obries. Le cose demoravano una setmana, alle gra le portaven un pau cargranier, un pau d'insats, i le portaven a la cooperativa. D'on? A Espesel. Era Espesel la cooperativa. Els àbats li feien de matina en un munt de pelles escampellaven pescants. Me ne feien passar un paquet dins l'Aibarros. Havien un furco amb hueso, de barreus aquí, i quatre forcades li metien aquí. Passenyàveu, A l'Aibarros les envilaven de dintre. Li deixaven pa de fora, Les adobaven, havien un garca més gran. Les hi metien, per estirar, tiraven de per desús en el picot. L'hivern s'anava un pla. Al fil de ferro aquí ja. Al debut le portaven. O mia Pepa nella guerra non c'è pas. A veure que lo di fe l'estira. Fa que tiraven al lavaro, le ocupaven per davant i fotien de piasso deixado, le ocupaven. Jo, a pelle que no calor redreçar. Facien un xipi curt, havien el truc, estiraven, tot això que no fer. Le mine le crompaven peschignavo pas a maduravo pas. Ne facien migliasso per io a come i mavo. Tu bé. Al volant, facien fagol i ho portaven sul coll. I anàvem pas, lo m'entendiu? A veure, com anàvem al bot de mano al bosc, in que lo tereso quatre feixi. I veu, d'acò e telèfon, havia suco menjat. Havíem fet un any Mallorca. Un any havien un camp i llavors per res. Papà s'havia d'anar a fer Mallorca. Fer Mallorca. La calor va a pell. A tots un parell andiamo. E fer un camp stando 4-20 anni. Io ho un paquet de Mallorca. E a Pepa le spuglie, faceva un migliaio all'epoca, migliaia di Mallorca. Era uno. Ah, ma migliaia ne facevo degli la gran maioria era uno per fare migliaia. E a volte c'erano abelles. Cada any havien mele e hi havia buts a la cima. 6, 5 6. Al peu del camí, el camí era, l'hort era enfonsat, com ho pot, el camí era de sud, era un alabric. E bé, llevaven la tampa de sud, a peu ocupaven l'abresco, jo venia brescos a tarda. E la metiu a escolar. Avevo per res, posso scolare tutto sul. Al costat del suolo.
La mele, llavors ni la donaven, i què vam fer? La vendim pas, la donaven, mente. Llavors tu lo tens mel, è veritat, uno la mangiava come un confitto, la mela nella tisana e buono, si tocca la velle, la colombava un po' di cucina. A patana non go facendo patana, io ero le 17 eri sì, ero le così che avevo la musu, andava ai vacos, alla mumpia ai vacos. A veces era un lui, le genere di Matando, era un così, e avevo papà e la tanto tagliunavo, e mamma metteva le patanos, il Julien e io, e poi al cattincic vedevo lui, en Roser, en Gaigese, Roser e Curvé, era un mobiliario andando gascuno, la mobiliario era più grosso, e di ahí già mai della vedo sin curre, mi pare acabata la vita su canavo. A veure, que tinc que digui, vols que te reemplaci lui? Que us he paio dire. Te! Io prenguei lei vacos. Era un can de 50 anni, prenguei lei vacos. Me le sostavi pas. Recan l'agullado, venne un agullado per la musu. Recan l'agullado, fas que le sostaven come quatal, se les pica. Aquelle vacas a tutto viteso. Arribavi al cap, viro a Roser, tornavi a partir. Us contar que eren 3 que per metre patana me callo arrestato queste cose. Us contar que se ell ho feia le campe, a gran pas, perché per tirare la muso, ero dins le sabbie, la terra era fino, la tanto buscavo un xic de veure que io prenguei le vaques e que me n'hi pas ja mai servit d'aquelles vaques e no vite su parell me accoe a un plac a me arribavi al cap viro a Roser e tornavi a partir e arribavi all'altre cap viro a Curvé viro per contar que ja allò ho feia de fer le camp. Lui, le paure, io già acabava in pas. Oui, t'es pas luret. Le vaques sense saber servir, les calpai deixar dormir aquí. Aquí ja si ell ho pelat le camp. Venien a prestar sument, que lo remuntava a peu, andava allà a Upla, per l'estària anaven a peu, la bicicleta, i a peu aixeguen motors. Jo no sé 25, muntava per prestados, com res. No em servien per anar al bosc, a motor. I era més lenta per aigua, sí. En bicicleta abans, o a peu. Papà, i anava 3 cops per setmana, o 4, portava oest. I que no anar al Ranfort, perché lei va a vendere che poi che le anava scoppa al castello al Ranfort perché la ruta europea è uno e in parelli io avevo poi e a poi davallavo mi veniva che lo anava un parelli che lo anava accompagnare scoppa al castello e poi aquelli se tornava e ells se anava a baixar aquí a Belestà